Kakubor pulit ke bakta ya kesorkar distrik. Kalami kejing ya kena ajur ha maulai hadian ba wa pala ula keno tingye ya ka KCDC. Uba pala ula keno ba ki kerdop khajana bala penmi da ka KCDC kilong kum ki ATM ban sai pisa na kipat ba. Kum kejing kentat u Chief Executive Member ka KCDC uba Winston Tony Lingdo ula penchai ba kejinglum khajana kadai ka kamram ka bakongsan jong ka sorkar distrik ka jingkeno kalong ka babakla ni don kam ya khajana ban penya ya kikam bat ka jinglum kalong ka basai bat katkum kaan jong ka sorkar distrik ka basa menta kalong ban yoi hato kini ki jing penchai kin penhun ya uba pala bat kipat ba penpau ya la ki jing mon jong pi ha ki comments tengah serai pihak beli pancing syai na EV nomor ba oh ngasui ka headline sebenarnya ba kajing keno ka jong iba naduk bon mangi kila long ki ATM ngam long bawe dia kata nomor kajing pet ke jongan ma fitip nga walang ni si am kenal ngabat ke EM trade apa distrik ngabat ke trade apa distrik council di ngasung tu bangi lala bantek la kam sibut tili gigiet na ki arpulai tili gigiet ngidang operate mentatang sipo khat wei tili gigiet di kumnu ila ban ong bangi ila pen kalalong ATM te kata kajing pensyai ngasu de ban ong MP ila pathai kuor wasubhali pan lepan kajing pensyai ni nomor ngam don e ban comment sebab kata dia nujur mapi atau por ke ba kidan kini ki pelaret kidan handu arpulai aku south ligi giat mentangi don tang khatwei khalat ligi giat tak kita akan numbers bila susui akan kedur ngin penbun magi lihat si baklai ki giat jung siem lihat si baklai ki giat jung forest amar ku mutlatib ini nadu bangila wan shimti magi ka forest ngila shim department di hakabidi berkatrit ka revenue ka tang kenjat lagi giat di bangidang operate do mata hoi kum mangaong na kapor bani snowday bandai banbu ya giat kimdai giat sebab temai mo ngakwa ban ban biang ni kata kini giat sebagai ibu mengi kini giat sebelah don rupa la pun teligi snap ngi supait ya ka feasibility ke joki ka location ke bu iki ngibu ladang ibsuri banbu ngibeng no di kita kadi ke mangala alek na kapor sa kapor di nga ngasong lingo habang ai ka tuka headlines nga kapat yo ban kuli ka tuka entire statement ka ba EEI takada ma ong beng ipi sa isin ka ba filet pan jing pechai na i ba ai ka tuka statement ni naman man kalian ka jongate kat ka bangila na kalian ka jongi ngila ayo mate la kam ni ka tuka jing e ka mangi kendu di ban chupeno ba mangi ka PPP ka penkala ATM te kata tengam soya dalilai ruem de takada ong be pi sa isin nga ban biang ikani sobha le pan jing penchai ni hakano go nongrim ila ban ong kata ban balebi ong kata ru ai be ki pai ba kin shai nang ni syakhamat man nakalian ka jonga khamle kata bat kum ba fitip ina ki por ki mangila de penchai leng bagi RTI ki bagila fai ki RTI aktivis labon ila de penchai ki taru tambah ki giat ki bangidon kam penbu gin bu yaki tang pada ngimnum penbun kum babun kini ki snem ki bala adab gin bu yaki giat ha ki jaka ki bangi sode banbu namar bakali ki je song ka revenue kalabun syaba pala hakabai dei bakada district council hasil district council